العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك، فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، قال خشكو برا البراهيه بيا مشغول تعالى أوا رب العالمين مودي بابت موكس وكارت مو هالكسك حق السر مهابيتن أم دعابو بكن يا ربي تهم يا إشاقل جهنم باريزي، يا ربي تهم ياش بلاو مصيبة الدنيا وقيامة باريزي، يا ربي تهمياش أهل بحشت حساب بكي، يا ربي تهمياش أهل رحمة أخا حساب بكي، يا ربي تخوش يا خو إمناه يا خو تناه يا خيا بخيت همي ولا طاداب تايبت كردستان دا، يا ربي تخوش يا خو إمناه يا خو تناه يا خو بخيت همي ولا طاداب تايبت ولا طيمدك كردستان دا، يا ربي تمبكي برايت إيك برايت إيمانك وخوشي الدنيا دا في ببين وتقيامتي دا، وكي رب العالمين بيجيت إخوانا على سرر متقابلين. رب العالمين بخيروي برايتي مدبحشت خداكم بكر. قال لي خشكو برا هندك آيات القرآن إنسان هيك بخينيتن وسحكتي إيكش دعايا أبد خدي تعالى نشا مدة القرآن دا، وكي رب العالمين القرآن بيلوزار بيجيت والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. إيكشوان دا خازا أو إنسان تكتن وليد جرهيتن كو أوا خدي تعالى ذريتك برزق إنساني بكتن. سحكي أجل إنسان شوي ذريته محروم ببيتن ده همي بزاواكت همي محاولاكت چه تشتي بيچه ببيتن بس خدي تعالى ويكرم القلب كت وذريته برزقي بكتن. إنسان شعوريت كت كو أو ذريت ناوك بو إنساني دي الدنيا دامينيتن بس وك بصلمان أم السحكيني ذرية الديف مروي دا بردواميا قنجيا وكريار الباشن وحسنات مروي وقنجية مروي روش بروجي زيادتر ليتين. يعني أو ذرية الديف مروي دا تمينيتن أجر يا قنجو صالح بيت نفش كر بيت طاعت كر بيتن خير وقنجيا بكت تشتي باش بلا بكت ناف دنيا دا أو رصيد هرب إنسان تمينيتن. إجبر هند خدي تعالى وصية المدكتن بيشتما يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بجد قلي إيمان دارا قوا أنفسكم وأهليكم ومالاخا نارا وقودها الناس والحجارة. آجرك أو آجر بتشخوش بيت بمروفا ودارو برا آبهندي وقودها الناس والحجارة بر ومروف ادبنا سبب هندي أو آجر خوش ببيتن بجاش بر هندي إنسان تفيد خو مالاخا بارزي دا بارزي شوي آجري تفيد سحكيه كخدي تعالى تشمد فيت أم چو بكي بر هندي قالي خشكو برا ذريات تشتكي قالك خوشه نعمتك قالك مظن خدي تعالى برزق إنساني تكد بس تبيت إنسان بظاني جي چاوة دوي ذريتي بخباري زيتن. شبر هندي زكريا وقتي محروم بوش ذريتي وقتي هاتي شوية جور وسحكريا مريم فلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يعني وقت هاتي زكريا عليه السلام هات دف مريم سحكري
رزق وكين دك مفسرت بيجن رزق هاوين زوستان دا بوتات يه زوستان هاوين دا بوتات وكيني كجي اف سيارت كولر و اف خانيت زجاجي و جام نبون كو وي فقي چه وي هاوين زوستان دا اف فكره همينه بون قلت ان لك هذا قلت افش دف خدي تعالى تشتي حزبك دي كتن قلت مادام يعني بير هاتنا كابو زكريا كو خدي تعالى همي غاوا وتهمي وقت هذا خدا شيار تشتي حزبي كديكت إنا زكريا خو محتاج خدي تعالى كد يا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة ذريتك باش ابرزقي من بك إنا الكيري دا أفدعايا كد اتناف نفيجي دا وقت طاعة عبادتي دا اجبر هندي قال لي خشكو بلا قال كافر أمزانين ام دی چاو ذریت خواه پرورده کن دی چاو تربیت کن ابتایبت گلی خشکو برا اتولاتا که حوصادا گلک کافره ام همی بیگ و یعنی خو اوه نهیتا مزگفتی جی ام همی بیگ و نصیحتا الایکودو بکن چکو وکی مگو از گلک جارا بجم حدیثا پیغمبری صلی الله علیه و سلم باش سرما تطبیق بیتن وک روندک وک جالیک وک خلکک الغریبیا وجدر و ام وکی و حدیثین وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیجیتن جمعیکات نیوکا بحری دایا و دو طبقه هندکی الصلال هندکی الخاره اوی الخاره گوتی ام بوچی هر جاریز عاجا اوی الصلال کین و چین الصلال و آوید اینین همه ده بخوا جمعیا خواه سفینه خالش بینی کن کن و ده بخوا آوی این نده اگر اوی الصلال پیلن اف مروفه جمعیه کن کن ده همی چند بینه بحری دا اگر او دستتوان بگیرن نهیلن وی گمیه نهیلن وی سفینه کن کن ده همی بسلامتی گهنه رخیدی جا گلی خشکو برا ام جیت نیوکا بحره که دا اگر ام خونه پارزین همی پیگ و ام همی پیگ و گیره داینه مویت منوید عیال من و عیالت دیتی کلیا ایکودو کت مویت منوید کیف و خوشیت ما و ده خوشیت ما ده هر ناوی دابین مویت منوید يعني عيال ما ده هر الجل كودو بيتنش برهند تبيت ام همي بيج و چاوي خب دين ايكودو چكو هكي ايكي خراب بيت كافية گندكي خراب كد مروفكي خراب دي كبيت الگندكي دادي جحل وي گندي اغلبها سرزابتن بري وانده خلت يا گنا بالمقابل جي دوسه يكيد باش احتمالات شين بري وان گنجا وان جحل اخرك بدنا باش يو قنجي جاش برهند گلي خشكو برا گل كافره ام خمه اش پرورده کنه و تربیت و اخلاق و روشت و ادب امنیش عیال خواب دی آهاش برهن دیگه خشکو برد تشتی اولی وکی ما گوتی انسان دعاش خودی خوابی کت رب العالمین ذریتک صالح برسق مروی بکن نه معنوی اوجی گلی خشکو برد انسان هندک جارا دی زحمت خوشی بد دی عیال خوشی تربیت داد و پرورده و تشتی پیچه بیده بو عیال خواه کرد بس پشتی اینگه عیالی وی گوه خانادته اوه بو پیغمبر آجیه چه بی خودی تعالی بلا و مصیبت داده همیا بس چیه انسان تیوید او تشتی تو پی مکلف تو بکی نوح علیه السلام 905 سال دعوت کرد و همی تشکرن کل ریوی ایمان بینه اینا حتی گوتی اینی ذاهبون ازش مسئله‌وی چیای سیعصیمونی من الماء دمش خندقاندن و غرق خلاص کرد اسنا خندقم بس فحال بينهما الموج وكان من المغرقين إنا تش پیغمبر جيبو بس كروي گوه خانه داي المهم اوي واجبه خو ادا كر ام جي تفيت او واجب السرما ام ادا بكين نا ام چنكين و پشتي هيجي اشني هكو بلا مصيبت سرما دهات ام اشني قهر و عجزي مش بيري بفايده ناكر تفيت بري هيجي استشتكي بك يعني ابتايبات الفي والله دا قال لي خشوا برا اداره مدرسه مديره مدرسه ما مستایت مدرسه بخم بن بو عیال ما و ببین تشتکی نیشه عیال ما بدن ببین عیال ما پیش بکن ببین عیال ما خود دنیای داشتی ده فایده کتن قیامتی داشتی ده فایده کتن اگر انسان که صالح بیتن اگر ام خمش عیال خو نخونش بیچی کادی سحکینی یعنی ما مستای وقتی خواب هیلیت نه وقتی دخاندنه نه وقتی مدرسه وقتی وی او بچی تنف مال و عیالت خدا بین خواده و نه بسلمانه تیتن حسب کتن گل دیبابا ببیتن و بزانی چه آریشه هنه چه مشاکل هنه عیالوان چه تشت هیه
چین بوام صاناهی بکن دا عیال بتتر حش مدرسه بکن حش خواندنی بکن دا مستقبل خدا پیش بکن ما او خم بو عیال خانه بید ام بهین ساعته کی آن ساعت و نیوا رین نخارگی گوه خواب دینوی ما مستای گوه خواب دینوی مدیروی مدرسه دبزانی که آریشه و نخوشیت عیال ما چونه یعنی ما او استعداد نبید دیگ بید آن باب بید و پیچ که وقتی جبدت بو مستقبل و آینده عیال خود که دبزانیتن چی تشت باشه بوان بکرد آن چه آریشه هنه دا بجینه وانا دا بشین وانا بو عیال ما چاره سر بکن هر مفادی گهتما و عیال ما او خم نبیتن یعنی دو سه ما مدیرت مدرسه هات نویره او هفتیا چویی اسمام یعنی متوی هزره دا اره اف دی بابا صبحی اگر اف عیاله نگهشته چه نتیجه يعني حتى كان يتلفت كريتا عامل بيتن تعرفي دا إن كمك كان بيتن همي قوا بيفيا دائرة مساعدات بيت بوشي ما نبيت عيانه ما بيت دكتور ومهندس وبيش بكبيتن أو مساعدة خلقي بكتشينا همي قوا درجات خلقي بخوتين بوشي ما نبيت أمسري خاب عيال خاب بلند بكين ات وقت كده وقت ولاطة بسلمانة